kawan, kuyanyeing Diyos, kuyanyeing Diyos, inasayang kulisa. Ing lagyuning ipam po ning anak, ang po ning Banal Espiritu, Amen. ing grasya, ning ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyag ning Banal Espiritu, mantabaya kay kaingan, At kay kaantimurin. mayapayabak po, Payabak mo rin. bigla pong melinis kayo ning harap na. Waling mayari la po rin mitukit-tuking at dugtong-dugtong a piyesta. At atyutan na po talaga keng lehitimong ausantang karaniwan na panahon. At ini po yung liturgical color ning karaniwan na panahon. Atyutan na ngayon king kalabing metong Domingo niti. At bakit ta bebe tayong matampang nga pagmasusyan, marapat may pagkalungkutan talapa mo at pagsisyan di nga gawa tang kasalanan at manyad pantawad at pakalulu king apong Ginoo. Ginong Jesus, ikay mayap ming pastul, ami daon king Biena, alang-alang king tao. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, dinakad kang darapat mayap. Pakayap ka rin tao, king sablarang kapanandaman. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pag nasan mong ipayabot mi, karingaliwa, intinggap ming alang bayad keka. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamo ngan sana, king bie, alangangga. Amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Papayaman karing tao, ngayang kalunan. Pupurihan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Pupurihan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Papayaman karing tao, ngayang kalunan. Pupuyan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Pupuyan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Papayaman karing tao, ngayang kalunan. Pupurihan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Pupurihan, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Manalangin tamo. O Diyos, save kami, masaya kami, king kasalpantianan, apagmula na, ning kay kaming pamisan metong.
ating kamalayan, king ingkaymutan yung dalanan ng pamisagsagan. Paintulot mong ingkay kang pagkalub ang kapanayan, yung maging alang patanat ming sikanan. Papanatlian mo kaming metong king lugod, amitatak ka ring biyemi. At sa puan mo king mi biyebye, anting metong nga pamilya, king ebanghelyong papasyag mi. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibad, king libro ng Exodo. Miras laring Israelita king disyerto ning Sinai at migkampula king lele ning bundok ning Sinai. Minukyat king bundok ni Moises, ban makikit king Diyos. Minaw siya kaya ing ginu, ibat king bundok. At sinabi na kaya ing sabyana karing Israelita, ing anti kanini. Ikit yun nung nano ing depat ko karing tao Ehipto, at nung makanano ra kayong delaketi, anti mo nung makanano lalang darala, ring agila, karing bagyos na, ring malutob na. At inuli na kayo keti kanako. Ngayon nung makiramdam kayo kanako keti, at tupad king kanakong kasunduan, ikayo ring maging sarili kung balen. Kanako yaing mabilog ayato. Dapat ikayo mong bukod ding taong pinili ko, ing balen amitagulaling mong bukod kanako, at sumuyo kanako bilang pari. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itamo ing balayana, ding tupa na ning kayang kawan. Itamuing malayana, ding tupananing kayang kawan. Itamuing malayana, ding tupananing kayang kawan. Dalitan me ing Ginoo o meto yato. Kingkit mong tula sa biyenye. Lumapit ko kayo, kambering masayang dalit. Itamuing malayana, ding tupananing kayang kawan. Kilalanan niyo king Ginoo yaing Diyos, yaing linalang kay katamo, at bandi na katamo, itamo ing balayana, at tupang papastulana. Itamuing malayana, ding tupananing kayang kawan. Ing ginumayapya, alang kayangganan ing lugod na, at tapatya kapilanman. Itamuing malayana, ding tupananing kayang kawan. Itamuing malayana, ding tupananing kayang kawan. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Carentao, Roma. Kanitang kasalukuyan, alata mong akarapat, king panahon at indunan ng Diyos.
metay ay Kristo para ka rin taong makasalanan. Mayan, king nino man, ingpay matayang alangalang king meto nga taong makatuliran. Mekad, para king meto nga taong mayap at imbisang pay subo agyang king kamatayan. Dapat metay ay Kristo para kay katamu kanitang makasalanan tamo pa. At iti, patunayan na king kaluguran na katamu ning Diyos. Ang tinaning malapit ta na king Diyos, king kapamilataning kamatayan ng Kristo, kasi lalo na katamong asi siguro, king ya, iligtas na katamu, king kasbunan ng Diyos. Kanitang milabas, meging kasalang nakatamu ng Diyos, dapat milapit tamo kaya, king kapamilataning kamatayan ng kayang anak. Ngayon metanggap ta na king Diyos, lalo tamong hayasan, ing miligtas tamo king kapamilatan ng biyen ng Kristo. Aliwa mo yan. Magsaya tamo king Diyos, king kapamilatan ng ginutamong Yeso Kristo, uling kapamilatan na, meging kakaluguran na katamo ng Diyos. Ingamano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Malapit na in kayaryaning Diyos, isyanyula at payinggulutan din kay kayong kasalanan at maniwala kayo king mayap a balita. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay ka ang timurin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. igaya kay Kaya ka, ka, o O Ginoo. King panaw na ita, panakit ng Yesus ka rin kay kaldan. Kaya dunusa nala, uling maliligaligla at erabaling daptanda. Antilawaring tupang alang pastol. Inya nga na karing alagad, dakal pintutu ing palutan. Dapat di taklamo ring papalot. Uli na nita, ipanalangin nyo king makibandi king palutan, king paralayang talapagobrang tumipon king kayang pupol. Inaus na lang Jesus, mitipon harapan na ring labi ng adwang alagad, at pigkaluban na lang kayo pa yan, makapanabi ka ring marok ay espiritu, at pakayap king sablang sakit at kapanamdaman. Deti, ilaring lagyura ding labing adwang apostol. Muna, Simon amayaus Pedro, Andres sa kapatad na. Santiago at Juan na kapatad na anak ng Zebedeo. Felipe at Bartolome. Tomas at Mateo at talapan niyang Ilbis. Santiago, anak ng Alfeo at Tadeo. Simon na aktivista at Judas Iscariote ing migtaksil kang Jesus. Tinubod na lang Jesus kambening panabilin ng ati kanini. Kayo lulub king teritoryo ring pagano, ni kayo lulub king sasakupan ning Samaria. Nunemunta kayo karing tupa ng Melili, ning balen ning Israel. King pamaglakad yu, ipanaral yu king ing pamagarin ng Diyos malapit na. Pakayapan nyo lang masakit. Pasubyan nyo lang mering mete. Pakayapan nyo lang leproswan. Panabiyo lang demonyo. Alang bayad yung tinggap, inya alang bayad yun namang ipagkalob.
ing mayap ng balita, ning kay katamong kaligtasan. Papurihan kay ka, O Kristo. Mayapayabak pa si Bay po. Ayapaya. Kamusta na kayo nga? May mag-outing na kayo po kanyan? Mamanuran. Dapat patse summer, outing. Ngayon pa naman po, huling may uso talaga la ring cellphone. Kakit mo rin may aliwaran pupuntalan din tao. Napotang kayo, maingganyo kang puntalan mula naman. Nga luwa, mag-live la po. Do ring haliwa po, i-post do pa talagang post dala keng social media. Nya bas kinanang malalyari keng mabilog ay hatos ng kalagwa nga balo ling ating tawang makanya na popost ding malalyari. Kita lugar da kabang malalyari ti kalupa na po yung milyari keng earthquake keng Mindanao ikitari ko yung maragula kasiran. Pa yung milyari ka rin balang bale pati ring maka-CCTV nakakita mo po. Kita pumisan natin kung ikita pinosda, tsuno mang kenjip, yung megpo sa kenjip. Yung pinos na itang mandurukot. Ikuha na itang mandurukot, makatakap yung bagay itang mandurukot Kaya ba't makatakap yata ang jacket yung gamat na. Kaya siping na, babae at inyang bag, nabalo rigunin yung siping na, yung babae, itang gamat na yung siping na, yung lalaki, gagapang niya, papunta kitang bag, at tsura nga buklat na itang sipir at niyang ikwa. Makanya niya po itang video na nining passenger. At siyempre po, kay makanas ng karakal din comments nga na, at nang malungkot at rigong makalunas sa mantang babae nga na, may panakawan niya nga na, at namang muaya pa kining mag-video, kabud niya mag-video, kaya ginawang iskandalo, baka itang ining mana ko, ining mandurukot, asundo itang kahit, at yung ngaliwa nga na ano kasing klaseng gobyerno tamo nga na, kasalanan ng presidente. Nino na nga din pa masalanan na. Siguro po, may haliwang reaksyon keng metong event o keng metong kapalyarian. Makanyang tamo nga nang makanantang mag-react keng makanya na malalyari. Bali pong kitang 90s, kini King Sudan, ating metong photojournalist, yung lagyo na Kevin Carter. Ating niya pong picture, huling famine kanta King Sudan, dakala rin daranop at magkakasakit. Picture na po, yung metong, bali yung vulture, buitria pala king kapampangan. Uning alata naman kasing makanya. Dini po kasing klaseng hayop, yung kakananda rin bangke. Bangke da rin hayop. O kaya tao, nung yung ngakit bangke, o ilang lalapakan da rin yung vultures. So, at yung nga tiyempon, metong nga vulture, kaya ba't kaya ngarapanan ng vulture, metong yung anak, amalati. Kaya yung malambat na panahon, yung isipan da, babae itang anak yung babaeng Sudanista or African. Agagapang. Picture na po. At bali po itang picture ita, may picture ya keng New York Times itang 1993. At later on, may niyang butchita kitang ausan ng Pulitzer. Pulitzer, picture keng photography kitang 1994. Yang may niyambut. Pero bali po kay Batanita, muli sinikat si Kevin Carter. After 3 months mo, Kevin Carter, magpakamatay ya. Mag-suicide yun yung photojournalist. Makanano kasi, kaybat na nitang photo na nga ita, dakala may mangutang kaya, what happened to the girl? What did you do? Mga yan. At bala may Kevin Carter, inggawa na binulyon na itang vulture. Pero yun ay sunupan tang anak, agagapang. Actually po, gagapang itang anak, papunta kitang UN Refugee Center, nung nating pamangan o shelter, kareng magkakasakit na Sudanista. Pero
sinopan binulyo niya kanitang vulture. At itsurang metong ini kareng kedat pres na. Retang ngarakadakutang, siyempre mga basya naman ini na alayang gewa para so panitang anak. Pero kita pong suicide note ng Kevin Carter, sabi na, natik itang masyadong baka na magkasakit king Sudan, king panahon na ita. Ing krimen pa. At lalo na rin anak, ikit ng makantakabil yan. Nayatik, mig pakamataya. At siguro pin po, ing makadepress, potang sapin-sapin ing makanya na problema. O kaya, ing makanya na, bala mo, ala ka nga, ang karapat, ala ka nga gawa. Hangga king sobrang depression, ito, king manisri ng biye. Ini pong ebanghelyo lamas ng kasanting, kasi nga pong Ginoo, kalawe na kareng tao ka no, nga na kene, bala mo mag-live yan naman. Balang pinicture na naman. Okay, bibidyo na mga kalawe na, yung maging reaksyon na nga pong Ginoo, kelunusa no ring tao. O, bala mo ka no, tuo palang alang pastul. Tuo palang alang pastul. Pero nga pong Ginoo, anyang ikit na yung makanya nakabilyan da rin tao. Marigumig parak-parak ang pong kinyak na kabud. Ni singkanan din tao, mga tamad ko kasi. Ko kasi may mag-aral Kasalanan nyo naman yan, yamakanyang kayo At singkanan ng gobyerno, kapating Roma, king misery, ikit na kareting tao. Noon inggewa na ng apong Ginoo, ket pota pong ilimpimay ni ketang account ng Mark. Mark, Saint Mark, kanya sabyan ning bala mo kano tupa lang alang pastol. Kibat na sinabi ng ginita, tiro na la rin tao. Tiro ng marakalata, bagay rin tao. Anong kaya po makanyan naman, Deng magkakasakit, deng makantang bala mo makalunos. Meto nga bagay importante nga gawa karela, turuanan la. Yung sinabi ketang nung burimeso pa ng kalulu, miya mo diri ng pamangan, turuanan may manasan. So yung nga pong Ginoo, bala mo, tiruanan o rin. At kibat na pong tiruanan, karinyitang king account ng Mark, karinyitang pepakanano rin 5,000. So, ang buri na mawari sabihan, ing lunos na ni nga pong Ginoo, manatiling bala mo inutil, na alang nga karapat, alang nga gawa, na bala mo may hostage keng sitwasyon, nakingwana na mo keng pakyak-kyak, ni pesiralog, na alang nga karapat, alang nga gawa, at magbikti niya mo, na niya mismo, itang lunos na nga ita, iyang tinulak kaya, bang king abot ni nga na pa, makasawopya, at ita king pamanuro, ang Mark, pepa ka na pa. At kini pong gospel taken, alay tang pepa ka na kang Mateo, alay tang tiro na la. Naning solusyon na para kang matyo, nang higit ng makalunos darigo. Inggewa na, inahos no rin alagad na. Nang pansinan niya po, at tinubod na la. Dinina ng upaya para manabi ka ring demonyo, pakayap ka ring masakit. Kumbaga, badami nga apong Ginoo, king deg bula ng ikit na ning sitwasyon, ikit ning letsyana, human as he was, kalupatayang tao, limited. Do Diyos siyang totoo nga tamo. Pero manibaboy kayang pangatao kini na magdili-dili nagying karagulan na niting marakala dapat sopan. Inyapin din pong alagad na o itadin na ng upaya. Bala mo inextending gamat na karela, bangding gamat na la, ingasbuk na asbuk na. Yan mo ang akakit ko kining gospel tamong ini. At siguro, nano mo pong papalad na kaya katamo nini, nung aliwa, ijangi tamo, karakal pong makalunos ngayon karakal rigong magkakasakit ngayon Pagana mo ni nga pong Ginoo, sapat ing lunos. Kailangan tambalan tayong aksyon. Kailangan tayong kimot at galo. Mamaralan, magdiskarte. At itamo po, ipagana ka na yung gospel tamo, ala no retang minulang apostol at tinubod nga pong Ginoo. Dapat dakal tamong ining tutuki nga pong Ginoo.
De kaya na kaniting upaya. Kapamila taning kakatang binyag. Inyang mi binyag tamo yang karakal tamo abe-abe. Kikimot gagalo. Adinan ng upaya ni nga pong Ginoo. Mekad, meta naman mag-exorcist ke ni pirinla po rin mag-exorcist ka rin pari, detang manabi ka rin demonyo. Pero utamuwa rin ka demonyo sa nakakita mo, detang sa saniban da. Ngayon po, yung metong nga kademonyo san, itang sobrang marites, wari. Yung kademonyo san, yung pamagmarites. Potang itang chismis-chismis. Manyira mo naman po yan. Etayapat-pat yan. Itang espiritu ning kakalat may bulok o kaya gagawa may matsurang istorya yung kalupa mo, bangyang masira. Maging kalakaran po yan. Kaya ba't daralaraking mass media o social media? O teranari gusarilinan o kailangan di pang ikaladkad. Ikaladkad. Bangdang abalo rin sabla, yung kabulukan ng meto nga tao o na naman. Ini po. Okay, tapong ngayon siyempre, at yung pa itang discrimination, dyan para po itang Pilipino, itin pa rin discrimination, nung Megaral, nung Malatiya, nung Batyaking Aliwa lugar, medyo mamili tamong paniwala ng pagkatiwalan. At iniala ko tayo ni, pota, retangis mo lang tamo, retang lalaytan tamo, kasdan mo, ila palang mas manakala, sa mo naman, patse pigbigyan mo lang. Patse din na namang pamikatagon. O kaya po, yung espiritu na ning kamwa, mapaliya buntokin tao ngayon yan. Lawan nyo na po isipin nyo, iba itsura makamudya pa kanya isipin nyo. O po, tamatudtud nyo. Tamatudtud nyo. Pero dakal po ngayon, mapalila buntok din tao. Warprik la yata rin people ngayon. Pero ita mo pong alagad na ni nga pong Ginoo. Kitang agyo tamong haabot tamong agyo. Ing makadake tamo para apanatiyan ng kapayapan, busal tamo. Eta naman solusyonan ng mabilog a problema na ng Pilipinas. So, mabilog a yato. Agyang nga pong Ginoo ken pepunta lang nararing alagad na karitang mawawalang tupa ng Israel. Ano sinabing pantunan nyo nga ding ikon? Deta mong tupa ng Israel. Putang kaya katampo, alimit taya mo. Hindi kaya katapang Katoliko. Kaya katamo pong Katoliko. Kaya kaya mong pamilya mo. Kaya siping mong bali. Kaya kasi kalungkutan, wala naman karitang aliwang tao, kasama mo, tsuyaking pibale-bale mo. Puta, yung anak mo, yarigong ating pagdalanan, yung asawa mo, tahitahimik, o kaya ayli-ayliya, bala mo, normal ya mo, ngayon pala, nano na nga ng mga alyarin ken personal ng biye, o kaya rin mga tuwa, potangkay, kakamang kailangan mong takita king bahay pag-ibig, may abandon, kasama mo, ting kasariling matuwa ken pibale-bale mo, nakakaligtan mo na, diyang makirandam mo o damayan. Okay, in division, ita pong espiritu ng pamisagsagan, pwede mo malyari karing may kakaluguran, king pamilya mismo, o ining marok ay espiritu, at kaniti atintang upaya, king binyag, pikalog na nga pong gining banal ang espiritu, bakit akasangkapan nakatamo. Anya, tamo mo po taong matbud, malakas at may persa tamo, huling king binyag, tinggap tayo, ing banal espiritu, at tanga karapat, at tanga gawa. Nang kayo po naman kailangan isopan mo rin ay gana-gana. Nang kayo metong yamo, adwaya mo. Pero it could make a big difference. Kasi kontoro, nung budi mo nga sopan ding marakal, lalo kang maguluisip. Pero nung metong-metong mo, just imagine, nung tunggal-tunggal tamo po kene, pilantake ni, Pati karakal da rin may sopan, Karakal tapa matula, napasaya. Nya,
Eta na mimisip kitang mas maliwakan a solusyon king mialiwang kasakitan, pait, pagdalanan ng yato. Kita mong binyen ng dimut ang kakayahan tamo ng Diyos. Karin tamo mag-concentrate. Pangadita mo po na sana may ka tunetang conversion, radical conversion ng puso tamo. Anyaran take nga pong Ginoo, ing mata na maging matataya, baka taakit tala rin, tunay magkakasakit, tunay makalunos, potay tama papansinan, dahil sablang tuliru, mga bayatnan, malungkot. Tamo papaborening lunos mo, ing manibabo kay katamo. Nune, kalupa na pong Pope Francis sinabi na, lumuwal tamo, king comfort zone tamo, o king muntak rin periperis nga na. At magtiwala tamo, kaniting upayang binyanin nga pong Ginoo kay katamo. Bang pakayap, magdalang kapayapan, lugod, kaniting yato, at tunay, mangailangan karing marakal na bagay. Amen. Ngayon po'y pasag tayong kaya katang kasalpantiyanan, king Ginoo, aya mismo, pigkatiwala na katamo din ang upaya, bang makirake, king banal ng obra. Nga tamong sumabi, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang lubos mayupaya. Dila lang king banwa ang pong yato. At kang Yesus Kristong anak ng bugtungang inutam. Pinagriting upaya ni Banal na Espiritu. Nibayit kang Juana Mariang Birhen. Ilasa lalang ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at niputkut. Inipaya ka rin mete. King katlong aldo, sinubliyang mege. Pepay Tasya banwa, makaluklok ka ng Diyos, panglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan ang mangketi, baan mo kung ka rin mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ang banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubli ng mete, at king biye alanangga. Amen. manalangin tamo, king ginutang Jesucristo, ban kayabi na makapakirame tamo karing tao, at apakayap ding sugat do king upaya ng Diyos. Nga tamang manalangin, Ginoo, katman mo kami, king kekang pakalulu. Ginukat man mo kami, king kekang pakalulo. Ginong Jesus, ipayabot mo karing pamuntok ming pampolitika, ing kamalayan, adakal na ring kalulo ning lipunan, ding alang tuknangan, ding takas karing sarili rang karinan, ding alang kapanintunan, ding pepayang budasan daring karelang pengari at asawa. Manalangin ta, king Ginoo. Ginukat man mo kami, king kekang pakalulo. Ginong Jesus, baliktad mong met mong lunos ding talasan pantaya mong alang pastol, ban manimuna karela, ding parokyang alang pari, o esapat ing pangalingap, ding siralog, at pastol ako lang na masabal. Manalangin ta, king Ginoo. Ginukat man mo kami, king kekang pakalulo. Ginong Jesus, ipayabot mong lawen mi ing mit mong lunos, ding kayanakan alang parasan o alang mamantabe, ding matwang malungkot, king karelang pamagdili-dili, ding sirang pamilya, at ding miyayabe king ematang pang pamiasawa. Manalangin ta, king Ginoo. Ginukat man mo kami, king kekang pakalulo. Ginong Jesus, baliktad mong mit mong lunos, ding kaya kaming komunidad, pisan metungan mula, bustan mong tanggapan doring migkamali, at matularong lingapan ding sabla. Manalangin ta, king Ginoo. Ginukat man mo kami, king kekang pakalulo. Ngeni, adwan tamo, ing sarilitang kapagnasan.
O Jesus, mayap ming pasul, kapamilatan din kaya kang alang bayad akalam, meging tutukang mayap kaya kami. Ipayabot mong ayapusan meeting ganaka at kayapan karing sablang taong mangailangan. Panimunan mo kami, O Ginoo, nginit kapilan paman. Amen. Ipuri ka, iyong Diyos, ingero sa inyugan. Uliging ang kayaman, linggam iyaling inahe, ayamang mikeka. Pinamerungaling gabun, ipuri ang Diyos, kapilanman. Uliling ang kayaman, imiralakyan ilaing kamatao, ikinatasang ng dapat at kapagnasan. Ipuri ang Diyos, kapilanman. Uliling ang kayaman, imiralakyan ilaing kamatao, ikinatasang ng dapat at kapagnasan, ibigatan kaya. Manalayin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan ni sana ning kinuiting daong karinggamat mo. Kingi kapuri ang pong ikaligaya ni Lagyuna. Kingi sa plalata mo at mabilog ng banal na kapulungan. Ginong Diyos, kaniting tinapit alak, pagkaluban mo keng pamangan, ning katawan at kaladwa. Ibay na sa niting Eucharistia, ing kay kaming sikanan, at layo niyatad, ing kalusugan, ing kaisipan met katawan. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabi kay kayo, At keka ang timuri. itasyulareng puso yu. Pakatas na laking ginu. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat-dapat ang pong matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing purian at pasalamatan da kang parati at numang kanin, o pa, Diyos king alangangad lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaus na kami king kekang ligaya, aginawa ke kaming metong alahing pinili, suging saserdosyo, banalabalayan, balen ay iniwi. Numan ka rin papasyagming mayupaya mong dapat, uling inaus mo kami ba't king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmula lang sana. Ulinita kami rin sa blangkoro, ring anghel ka ring banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng naming babye, kapurian keka. Diyos sa mayupaya, itnueng banwa, itnueng yatu, ingkir ng ligaya. Hosana, Hosana, ingkatas sa taasan. Hosana, Hosana, ingkatas sa taasan. Wan-wan ing naratang, ilagyuling ilong. Wan-wan niya ing naratang, ilagyuling ilong. Hosana, Hosana, ingkatas sa taasan. Hosana, Hosana,
Ika pining banaloy pa, ikaing sibol, ning sablang kabanalan, uliniti panigapumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo titipang ambon, karetingayin mi, ban pabanalalat para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay nakusang dinaw ning biyana, king pamaylas at kamatayan na, kinumaning tinape, pepa salamatan na kat pinuri, pira sinat dinwang iti, karing disipulo ng anak, kuwanan iti kaingan at mangan kay kaniti, uliting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasbay pe pasalamatan at pinuri. Dinwang niti karing disipulo ng anak, wanan iti kaingan at minum kayo kaniti. Uling iti kalis ning daya ko, ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kanita may patawaran galing kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Medea, at tatangyawa, Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Medea, at tatangyawa. Inyang ining gaganakan mi o mapamakadulong ipa, ing kamatay nating pangasabi ng mebye. Daramya kaya kay ting tinapi, ning biya ting kalis, ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kaming antibong metong, ning banal ay espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mong makalaganap, king meto yatu. Ban biganap king ilugod, kambya ng Leo, ing papa mi. At Florentina, ing abispo mi. Ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Gana ka muna naman, ing kapatad mi, amin na ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ing pangasubing mebye. King pakalulu mo, idala mula di sabang mayang na biyaketang masalang arapan mo. Lalo na yung talasoy mong yamang Fernando, kambya ng Amelia, at Albina. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kambinin mo na Virgen Maria, induling Diyos. Kambi ng San Jose ng esposo na, kambi rin mo na apostol at ding sablang banal. Ami biye kalugod-lugod keka. King keka banding panawon, puriyan at apaligayin da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, kagawning banal espiritu, sablang parangal at ligaya kaya kawa Diyos, si panglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Mapamintuking amano ng talapangabos at mibog kimbalan ng turo nga tamang ining mangangas manalangin.
O Diyos, sa ipamig ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Mula sana babalikdan din kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpantian ning banala kapulungan mo. Laiming pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at pagari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginuman, tabi sana kapilan man kay kayo. At kay kaan timori. May kakapatatangan po niya, masaya tanging pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan, kapayapan. Yung malugod at maganakatamang ginom, ing kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Gino, matampang tanggap kaya ka. Dapat kasmay nga mano mo, kumayap na. Dalan mo
nagkabangal na. Tingkat kini Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingkat kini Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingkas na katutuan ko, nung tunti ka anak ko, miras mo king puso mo, niligtas ka uli ko. Tingnan Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingnan Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingkas na ako ingye, ala nang nilusok mo, kening Magye kong grasya, akala iba't banwa. Tingnan Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingnan Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingkas na pinapek ko, bangketa dinan kambye, inuman mangan kaku, ene tumakot mate. Tingkap Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingkap Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingkas na dalan mo ko, igpasabik yake ka, inyakin yuni na ka, man maging kabangal na. Tingkap Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingkap Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingkas na katutuan ko, nung tuki ka anak ko, niras ko king puso mo, niligtas ka uli ko. Tingnan Magye Diyos, puso ko metulaya. Tingnan Magye Diyos, puso ko metulaya. Kapabaluan po, atinta mo pong second collection ngening Domingo para karing miapektuan at biktima ng lindol king Mindanao. Dakal pong salamat.
Siklahud tamo po. Panalangin ng bansa para king kalinawan isip, pamagbalik loob at pamagbayo. Maluguday pa, Diyos ning katutuan at ustisya, tinubid me ing bugtong mong anak, Yesu Kristo, aking kapamilatan ning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye, pepahayag na ing kekang pakalulo, at sinot na kami keka at kingyato. Lalapit kami kekang magdulap pangaulo, katuliran at pamagbayo, king ke kaming labwad. Ing bansami makatalakadya, king metong amasakit, pikuros balen, akakit mi ing mipinpin ing katutuan, mayantala ing ustisya, at ing pamisagsagan, painane ing pusot kaladwa, ning ke kaming lipunan. Ipanalangin mila, retang mi pagkatiwalan mamuntukan, ausan mo lang may balik king banal a obligasyon ning karelang pamanungkulan. Sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan magobra, kambening masusing pamanintinding sikanan, bang makapagpursigi king dangalan. At kapakabombaban, bang emaninton pamanablas nune katuliran, alipan sariling ambisyon, nune ingi kakayap ding sabla. Patawaran mo kami, king pamipikit mi, king karing matami, king nanuman gusto at matulid, king pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi, at king pepaboren mi ing pamangwala ning kapanayan at paminsan metong, painaking ke kaming kapanayan para karing ke kaming memalen. Akuan mi ing dakal a beses menayimik kami, harapan ning eustong karaptanan. Uling pinili mi ing mayap at alang kasakit-sakit kay kami, kay saking konsensya mi, ing takot kay saking katapangan, ing kayalan malasakit kay saking responsibilidad. O banal na Espiritu, ibayo mo la rin puso mi, at aslagan mo la rin kaisipan mi. Dala mo kami, iba't king kailan pakyalam papunta king pamagmalasakit, iba't king katahimikan papunta king mitmong katapatan adapat, iba't king pamisagsagan papunta king pamisan metong, at iba't king kasiranlub papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad magluwalo para king katutuan mitmong kalinawan, pampursigan mi ing ustisya kambening pakalulo, at maging kasangkapan ng kapayapan at pamipakakasundo. Ipaslag me ing kekang sala, king ke kaming bansa, pakayapan mo ing mga sira, ulwan mo ing mga sugat, at italakad me ing meto nga balayan, ay maglibe king katutuan para mo king kaswangan. At misusuko king kayapan pauli ning takot. Manano na sana iti maging banal ning paralan, ning pamagbalik loob, kapanisyan at kapagmalinwangan, at pamagbayo para king katamong bansa. Bangkanita magintune kaming bansang mabibye, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lalam ning pamaningat, nung ninganting igpami. Iti aduan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo, anak mo, ang mabibye ang pong magari, kambe mo, king kametungan ng banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, matupad sana king kang banal na kapulungan, ing pamisan metong at kapayapan, ay pawaganan iting Eucharistia. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. So rin pong kaya katang second collection, special second collection, miras la po kareng mga turan,
at biktima na ning milabas sa ayun king Mindanao. Nung ating ko pa pumburing payabot, pwede pon padala king office. Ay tamo po, kas mo. At asap ya po kasi dapat marimit laking Chancery, king 18, o ring agad-agad o ring kakakita mo po yung maragula pa mga ilangan ka rin. So, nung ating ko pa pong bring payabot, pwede ko pumunta king office. Patabisa ko pang mami, patay ko kontento kitang 500, igawan niyan 10,000. So, yapin po yung sistema tamo yan, ambag-ambag tamo mo. Latang mong fixed amount. Kaya at kenta mi papanyab, huwag mi papanantabe. Karin kaya katang dake, kaya katamong komunidad. So, thank you po, karitang minambag. Dito pa po ngayon minambag, ulit po, pwede kong muntaking office na. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka ang timur. at bendisyon na kanin Diyos, sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. May harinin, kaya katang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran tayo at suiwan ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya pa oras, kaya kayo. Walaya